inshuti ba TV yacu tubagerera henshi tukabagerera ku bantu batandukanye. Uyu munsi rero twabagereye kuri Bravo, umukinnyi wa filime ubikina neza ubikora neza rwose. Bravo, watangira utwibwira wibwira abadukurikiranye kandi unahuza n'ubuzima bwawe n'urugendo rwa filime ukabidusobanurira. Ubundi urebye buriya muri filimi umuntu ese ndabona crush wagiyemo urasingukira. Wow! Ntagiye gushya. aba mu buzima umwanditsi yamwandikiye. Hanyuma mu buzima busanzwe tubaho tugengwa n'amategeko, turarwara, turavunika, ariko ntabwo ubwo buzima tubayemo busanzwe ntawe ubutwandikira ngo nibwo tuzabamo. Ahubwo muri filimi hari uko umuntu yitwara dukurikije umwanditsi, mu buzima busanzwe tukabaho nanone tugengwa n'amategeko nk'abandi bose. None se urugendo rwawe rwo muri filime wumva wifuza kuzagera he? Mbese wumva indoto yawe ari iyihe? Iki kibazo ni cyiza cyane, kuko nifuza ko nzazamuka nkagera kure, nkarushaho ubu ngubu umufana ambona izi saha, nkatangira gutwara ibihembo bitandukanye, tugateza imbere igihugu cyacu. Ariko ibyo byose tukabifashwamo n'Imana izakomeza kudutiza ubuzima. Soza iki kiganiro ni iki wabwira abadukurikiranye? Ndabakunda, mbahuza ku mutima. Cyo nabasaba cyane ni ukunsabira ku Mana kugira ngo nkomeze izina rizamuke, ibikorwa bikomeze bikure bigere kure. Ndumva aricyo nasaba abafana banjye. Inshuti ba TV yacu, nk'uko rwose mwadufashije gukurikirana uyu musitari wacu Bravo, ndabona watwawe. Bravo ukuntu umukunda ndabona bitazoroha. Nkubwiza ukuri. Ubonye ukuntu yasubizanyaga ubwitonzi. Kuva nabaho nicyo cyamamare cyonyine kiba kiri gukora interview kigakoresha ijambo Imana. Hari undi muntu wari wumva kupinga Shange nabonye nabirenza, ahubwo wowe iyo umubonye ubura n'icyo uvuga. wamunyereka. None rero mwana umuntu utaranabona. Mwiriwe neza? Yego mwiriwe abafana. Mwese impamvu muduhuriye aha ngaha murayizi impamvu duhuriye hano, ni impamvu ya trafficking y'abantu bari kugenda bagurishwa, abandi bapfira mu mahoteli, mu maresitora. Abantu nk'abo ngabo murabizi ko ariyo cyo kintu kiduhuje. Mwese ikirego murakizi, ariko ikintu dukomeje kugaragara hano gikomeje kwiyongera, gikomeje guteza impagarara. Nge ndashaka mumbwire ni iki kiri kubura, kuki abantu bakomeje gupfa. Billy, ndashaka umbwire iki kirego kigeze hehe? Fande, iki kirego turimo turagikurikirana umunsi ku wundi. Iri joro ntabwo nigeze ndyama kubera ko hari amakuru menshi. Nanjye ndimo ndabona acicikana ku mashusho media. Ntago ntuje habe na gatoya. Ndimo ndagikurikirana mu minsi mikeya, ndabona buhaye amakuru afatika. Ariko sinshaka ko umbwira ngo mu minsi mikeya, bigire vuba kuko kino kibazo kiraduhangayikishije. Kuko abana bacu barimo barashira. Abana bacu barimo baragenda bagwa mu bintu, mu mitego tutazi. Kwanza hari ikintu kimwe nshaka mwese munkurikire. Ndashaka gushyiraho ingenza. Ndashaka gushyiraho maneko. Iyo maneko ndabishinga we Billy. Sibyo? Yego.
ikintu ugiye kunkorera nta kindi, hari umuntu turi gukeka, uramuzi, yitwa Bella. Ni umukobwa umaze iminsi atradinga muri social media, arazwi n'umusitari. Ndashaka rero kujya kumfasha uwo muntu umuneke, winjire muri iriya systeme y'abari abantu bacuruza abantu. Yego. Iriya systeme ndashaka kwinjiramo, wabigenza ute? Ndashaka icy'ingenzi, ndashaka yuko mukundana, umuterete, mukundane, aguha amakuru afatika kugira ngo bano bantu tubace tubavanemo muri iki gihugu. Fande. Urabyumva neza? Ikibazo ndagikurikirana. Okay. Nta kibazo, bikurikirane. Vuba cyane. Kandi namwe ikintu ngiye kubafasha, ngiye kubaha ibindi birego byerekeranye na kiriya kirego. Mujye mu mahoteli, mujye mu mabare, mu maresitora, mugende mureba abo bantu mubona badasanzwe, bafite utuntu tw'utwo duco ko kwiba abantu bakanabica. Turi kumwe? Okay. Cyakoze bebe, uyu munsi ndutiye iminsi myinshi mu buzima. Ukuri nanjye uyu munsi nishimye ku buryo utabyumva. Nubwo hano hantu wahanzanye kenshi, ariko uyu munsi ni wo munsi wa mbere wanesheje. Really? Gusa ubundi nta kuntu twasezerana tukibanira n'ubundi ko dukundana. Koko ya birashoboka, ariko kera. Kwe cyari kera. Ndabonaga umuntu abaye aritegura, subizi. Gusa hari n'akandi kantu ushaka kubwira, ariko kugira ngo nakubwire. Sheri, twungutse urubuto. Really? Muri make ndatwite. Really? Uratwite? Baby, I love you. Love you too. Wow, mana we Robert karibu. Again. Hey. Robert amakuru. Sawa. Yego kutwibutsa utera. Ako nawe urabaza gutyo kweli, abafite abandi aho umwana twese yatwiteye. Yego. Cyakubwira. Gusa ndabonetse. Yaratubwiye twakeye. Yewe se. Nyera kasikoraga. None asiga kabasha. Kariya gakora umuti cyane. Kariya gakora umuti. Okay. Sheri amafaranga umusego ndi murebe. Garuka. Megan. Sinzi ko nakubwira. Nje niyo mubonye umubiri uhinduka mwumva. Mwumva ibitekerezo byanjye biragiye. Usko njya ndota twakoze ubukwe. Mwumva ni nka paradizo. Bajya avuga ijuru ritoya. Sinzi. Ase gahunda yanjye yo kumunyegereza ubundi igeze. Dodo byaranze pesi nakubeshya. Oya. Ngomba gukora iyo bwabaga ku buryo ijuru rito bazaribona ku isi.
uko nakwisana nuko wabigumisha mu nzozi. Oya, Umukobwa ibitekerezo ingendo abibona mu musore bita Bravo, ahubwo we sinzi ibyo urimo. Oya, bya Bravo bireke. Man, Vanessa ni mwiza ku rwego udashobora kumva. Umva akamwihorera, umukobwa yarakurashinga ntabwo Uzi ko asohotse hano nkumva namuherekeza. Eka Ntabwo akumva urwego mukundaho. Lili, Yo man, shakira icyana wana wenda bizi ko nta kintu wamariza. Shros, ntago abatoto bajya babura ariko. Fanya mbio sasa. Yego ko. Niko msema kweli, amafaranga aravuga. Igos? Hey. Oya, ntago wabinkora. Tatizo ya lali. No nayanjye ndayabona. Subizi se. Ni faster. Ibyakoze. Cyana gifite amatayi fresh. Hakuna shida kabisa. Ewa, manu mba mu Rwanda itanga abatoto bagezweho fresh. Turi nabo. Yeah. Sasa ni ngoje. Ntegereze. Tegereza gato muri ku rutsinga bana. Cyo kintu mwemera uri rast. Ntabwo namukuburira. Nakuburira kabisa. Okay. Let me come. Thank you. Yeah, man. Baby biti. Uhagaze se man? Ubu ngubu nyine kicukiro. Nasi ko numva uri gupfa ubusa kandi mfite deal hano ya danje. Aragukomanga deal? Ya danje. Kuvuga deal yaba ari iyihe ya danje? So bizi se kwa kundi? Ahubwo Ewan, 70 ndahita nyakomeza nawe 30 ndayagupasa kabisa ubundi twikomereze. Ego komanga. Ako boss, nawe waba umenze. Wapa ariko subizi ko ari wayo akina subizi ko ariko dusanzwe dukina subizi. Ako boss. Naribi. Ngiye kubikora ariko ntabwo bizasubira. Ewana ngwiramo kabisa dore umuntu ndamutindije. Okay. Basta.